mu mwami wacu imisi yose. Ndabipfutse ubugira kabiri nimunezerwe. Imigani rimwe ku murongo w'icumi haravuga ngo mwana wanje abanyabyaha ntibagosha ntukemere. Matayo 19 umurongo wa 14 haravuga ngo Yesu arababwira ati nimureke abana bato nimubabuze kuza hondi kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubw'abameze batyo. Yes, I think I will be